uSibu babubhuti wami bese kuphela ekhaya usisi wami uBongiwe kube uSibu bese kube mina engaziwona ubaba wethu washona sebancane mina ngangina-4 uSibu ena-6 usisi wami ena-8 umama wami ukhona naye la wasiphilisa saze safika isikhathi sokuthi sibe badala. uSibu maqeda isikole after elithi abanqobi besithi masihleli naye sikhuluma ngabanqobi ngithi mina after ngibonile abomalusi baphuma benza amasolo ngambuza ukuthi wena kamama besibizana ngokamama ukuthi wena kamama why wena ungaphumi isolo ngoba umalusi ngathi senumile ezimele ngingalinqume njengegroup wathi no mina angithuli nabanqobi ngoba ngithulela ifeni ukuthi ngikubanqobi uyafanele abanqobi sikhule sonke bebewubhuti uSibu njengoba ngisho ukuthi ekhaya okamantombazane bekungena brother or father figure so after athole abanqobi uthola abobhuti siwumndeni siyathanda ukubonga kubanqobi siyabonga kakhulu ukuthi nisigcinele ubhuti wethu ukuba kwakhe kubanqobi bokumbambile uSibu uthele down ama-ofa amaningi ngenxa yabanqobi bengithi mangihleli naye ngithi kamama ngiyazi ukuthi angabe usesasolbhedi uyasebenza lapha kangcono kodwa yena i-focus yakhe bekubanqobi so ngiyazi ukuthi ngendlela thina esiphila ngayo manje siwumndeni wakhe nani abanqobi nilahlekele. So siyabonga kubo bonke abathuli nabanqobi nawo umuntu owenze le memorial service ukuthi bephumelele. Kunzima bathi konke sibekela ezandleni zaNkulunkulu. uSibu bekholelwa kakhulu kuNkulunkulu. uSibu ubethandaza kepha